Je li tebi ovako ispada disk? Da li još uvijek vjeruješ da disk može tek tako ispasti, iskočiti ili ne znam šta? Dakle, ovdje na modelu možemo vidjeti disk je ovo crveno. Znači njemu samo ova opna može popucati i onda imamo hernija, protruzija, ekstruzija i sada taj sadržaj diska može ovako iscuriti ili pritiskati onda dio ili korijen živca. Dakle, disk je čvrsto priljepljen za kralježak, on ne može tek tako izletiti. Najčešći problem je puno pregibanja prema naprijed, znači puno saginjanja prema naprijed. Kada sjedamo u auto, podižemo nogu, isto tako se dešava ovo. Znači stalno potiskujemo disk i taj sadržaj prema nazad. I to se dešava do nekoliko stotina puta u danu. Samim time možemo razviti iritaciju onda na sam živac i dio živca. Često vidimo primjer, joj, sagnao sam se po olovku, kaže presjeklo me u leđima. To nije problem, nije taj pokret uzrokovao tu bol. Vi imate puno više pokreta u danu prema naprijed, zato trebate u vježbama raditi nešto što vas uspravlja i potiskuje taj sadržaj diska prema nazad. Isto tako pogledajte koliko dugo boravite u istom položaju. Puno vas mi dođe koji puno sjede ili puno stoje. To je veći problem. Neaktivni ste, ne unosite dovoljno tekućine, prehrana vam je katastrofa, znači to su sve puno bitnije komponente, a ne da mi dolazite onda joj, na nalazu mi piše ovo, piše ono, a vi imate ovako 20 kg viška, ne spavate kako treba, loše ste stalno raspoloženi. To su bitnije stvari. Ako si želiš pomoći i želiš saznati više, obavezno komentiraj leđa i poslaću ti besplatnu knjigu u kojoj ćeš naučiti kako si poboljšati te osnovne navike i tu imaš svakako primjere vježbi.